urang yang tuduh gob mezina hana bukti hana saksi pedro saksi tentang di mezina urinangyan Allah nebi ganjaran ge sepet 80 ge sepet dan hana diterima saksi ji selama-lama atas apa saja nyo ganjaran kecuali kai taubat kepada Allah benar-benar dia bersalah dengan Allah itaubat le taubat ipujruh amal ji hana le terjadi tuduhan dan lain sebagainya nyan baru diterima taubat baru diterima menjadi saksi kembali karena dengan taubatnya gadah pase Allah maha pengampun lagi Allah maha sayang geti taubat lama tiurangnya sehingga kembali kepada Allah kasabuh yang kedua katanya urang lakau tatuduh perumoh berzina bunuh urang agam getuduh urinang mezina siapa saja urinang getuduh uragam mezina siapa saja hana bukti hana saksi kenang jilid 80 ge jilid menyata tuduh perumoh depaki jamaah yang terhormat walladzina yarmuna azwajahum dan bermula mereka suami yang menuduh oleh mereka itu akan istri mereka dengan zina walam yakul lahu syuhada dan tidak adalah bagi mereka itu saksi-saksi di atasnya zina kecuali diri mereka fasyahadatu ahadihim arba'a syahadah maka naik saksilah salah seorang mereka 4 kali saksi dengan Allah innahu laminas sadiqin sesungguhnya dia orang yang benar fima rama fihi zaujatahu bizina pada barang yang menuduh ia akan istrinya berzina nyogehon bila le kita ulako tatuduh purmoh tuhi mezina ngenggop hana takalan dan hana bukti yang nyata hana yang mengaku dan hana pedro saksi yang menyaksikan purmoh kita berzina nyo berat hukum kita apa ya tak bersumpah dengan Allah 4 kali pada 5 kali kita berlian kah nyo begat tadi so mantang yang tuduh purmoh mezina walam yakul lahu syahada hana saksi hana pedro urang yang ikalan purmoh kita mezina yang itu mekalan langsung manpet urang purmoh mezina nyan payah syahadah 4 kali di hadapan hakim di atas mimbar dalam masjid jami' di atas mimbar asyhadu billah lu saksi dengan Allah yang mana lun urang yang betul pemantang yang lun tuduh purmoh lun mezina asyhadu billah pege lu saksi dengan Allah lunnya urang yang betul pemantang yang lun tuduh purmoh lun mezina setelah 4 kali wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin yang kelima lu saksi dengan Allah yang mana lun urang yang betul pemantang yang lun tuduh purmoh lun mezina menyelun memang urang yang sulit walaya laknatillah dia teh lun kena laknat Allah in kuntu minal kadzibin bila lun urang musulit keun dalam bahasa kita melian gehon yang kieu gelarang tuduh menuduh gelarang ngeun kadi melian uragam di atas mimbar dalam masjid jami' di kalangan manusia yang cukup ramai indal hakim pedga taisasi asyhadu billah innani laminas sadiqin fima ramani bihi zaujatahu bizina pedga kali yang kelima walayya la'natullah in kuntu minal kadzibin terhadap lun kena laknat Tuhan teh lun menyelunnya urang yang sulit
pemantang yang lun tuduh perumoh lun berzina. Nyo kalian ke dalam bahasa kitab dengan kamelian. Sebutlah kepada perumoh kenang had zina. Kepada perumohnya ternafian dan ipun sumpahlam. Wa hazal walad laisa minni. Wa anna hazal walad minaz zina laisa minni. Andai kata kalahiyana nyo anak nyo yang pelahir le perumoh lun kan anak lun anak zina wa laisa minni ke anak lun. Nyoban melian ka hamil di. Imelian setelah lahirna nyo anak-anak payah penafi. Nyo anak nyo daripada zina kan anak lun. Kah nyan gikelian. Kemudian tu tertolak azab daripada perumoh hana kenang had zina. Imelian le perumoh. Wa yadra'u anhal azab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisatu anna ghadaballaha alaihi in kana minas shadiqin. Dan tertolak daripadanya istri akan azab oleh bawa naik saksi ianya istri 4 kali syahadah dengan Allah, innahu laminal kadzibin, benar-benar lakolun urang yang sulit, pemantang yang dituduh lun daripada zina. Kali yang kelima, buah sungguh marah Allah di atasnya urinang jika ada ya suami itu pada orang yang benar. Loyasasi dengan Allah yang mana lakolunyo sulit, pemantang yang dituduh lun medinanyo sulit. Loyasasi dengan Allah lakolunyo urang sulit, pemantang yang dituduh lun medina. Kali yang kelima, walaya adabullah ingkana minas sadikin, ateh lun kenang bengih Allah menyelakolong yang tuduh benar-benar urang yang betul nyo melian. Maka gelarang dalam agama menyahana bukti hana takala langsung hana saksi nyo hanjit tatuduh gop berzina. Hanjit karena bila perumoh yang tatuduh mesti payah melian. Harus di atas mimbar sunat, mimbarnya sunat kewajib. Bak tempat khalayak ramai indal hakim utga sapo saksi. Kali yang kelima menyelakoi saksi wa alayya la'natullah in kuntu minal kadzibin. Maya perumoh ya saksi wa alayya ghadabullah in kana minas sadikin. Ada long kenang bengi Allah bila lakolong betul lun muzina. Maka para jamaah yang terhormat, kepegat satu bab dalam kitab fiqh, bab kazab, haram tuduh orang lain, dosa besar. Karena dua hukum. Getanyo tuduh urin yang lain tuduh tanyo, getanyo tuduh perumo. Menyita tuduh urin yang lain berzina hana saksi kenang sepet hagai. Tapi menyepurmoh yang tertuduh nyo payah bersumpah bersyahadah 4 kali indal hakim, dan kali yang kelima payah melian wa alayya la'natullah in kuntu minal kazibin. Oh kata temeng ji pegak perzinaan kali ayo dia puna masalah. Uta pegak masalah yang cukup raya. Semalam yaitu arba'atu syuhada, hana pedro saksi yang mengisbatkan